講啲石啲玻璃你了呀。Ya, malo lava le tau tai ia ele nei aso ia o lau pukalama masangi nei o le Jesus is the answer. Ia e wha fia ma lofa atu e watu le vi inga malwhaptai i le tua. Ia ono le nei fo iaso wha abanoa e whapenao na laiva toi le tātou pukalama i le nei aso. Ia o le vi inga lai ave i le tua le nea fia ono le leni aso ua whaabanoa mai whapenao na tātou whaasoa ai fo i lunga le tātou pōkalama i le nei aso. Ia whaatalofa atu, whaatalofa fo i tamā matua, matina matua ro mai mō mai le nea fiafi. Ia le ngata i lea o sunga i whawhia ngainga, ia mō rātou whalitua. Ia olo o mai moa ina mai le nei pokalama le ni yaso. Ia whafo ia le vi inga marwhaftai le tua. Ia eri amatainga le tātou pokalama ia. O lau tū wanga vale ia o lau tū tamatau. Ia o le uso au auna le ia toe. Ia o le nei fo yaso ia o le fo o le ere kako special guest o. Ia tonu nau tausi la fia e se yo se taimia ona te atule la vano le special guest e fai lona suafa ia pai atu ho ile o sfata alofa ele sunga ilona auna ia ele amatadia la tātou pokalama ia e mua ona pa manuia te le atuale sofa nau i sio matau tina mutua so kala kuspa ia o valo kausanga malfia 5 spu. Livos. O kanga mang ia le ngia. Ia karkong o le mako ai ke le famangianga le tua i sio matu tina matua. Ia sieni Esekia Yuta. Ia mai le nutele le o savai. Ia ele mai savai iwa i savai. Famangia tele la wasfa nau tina. Ia wa toa nei le valus fuma le 5. Alla ole. Kai o ngia ko sanga le suli mai. Ia avere vi inga malfafta i le tua. Ia ono nei tau sanga tele o maua o le tina. Pamanu tele le tua ia oi. Ia lofa le tua ia papena na fo ai pe le ola male marosi ia te le tina. Ia umie fo ilo tatou mafuta le nei la langi. Ia o se whamanuanga ngā pokalama o le Jesus is the answer. Ia te oero mātou tina matua vi ia le li wa a toro walsu malima whamanuia tele le ia te oe tina matua. Ia o leo le ala tātou la tuina tuola le wanoa i le tātou special guest. Ia i le neia fiafi mo sana whaafei loa. Maloli le. Sai fumiga le lofa malenga le le tua. Io na tatu toi fei wai ia. Ma o fole nei lao le tatu ti. Tala no ai ma fetu fai ai le tua le ngata o le soifua. O lo tatu worai nei.
ia o se whaamanianga le tua. Ea leila na upu. Tātou te whātaratara no ai, na whāsoa. Ia i le whina ngalo whaani o le tua i le lalolangi. Ea leila na whio whaawina. Ia o te i whaia fua le tua le nei a ai masi o le nei whaatara no. Masi fua le nei por kalama i lungo le o le nei pena ta whailangi e pio na tātou ma futai. Ia i le tele po i waso, ia mesa fu i aso ma vai. Ia o le nei lai tula, ia te tari tonu. O leo le a tātou whaasoa. Le a fionga le tua. Ina ia maua tātou ma lusi ana whaleanga. Ia mesa fu. Ia o mea le tātou te loa tiri ai. Le mea o whetalai mai ai le upo le tua. Ia o na tātou bia. Ia o na tātou whatinoina. Ia ma tātou whaia. Ina ia whatau nuina. A fionga le tua. O tātou whiolo i le leila rolangi. Ia wao se la rolangi le tu mau. Ia o se la rolangi po e umatu e mamai atu. Langa o umo na wha i roa e le a fionga le tua o tātou ni whao. Ia e mamai e uma. Ia. A le upo le tua. E tu mau e o whaavau. E le ai la sesi o tātou e whaavau le larolangi le nei. Se i vanga nā o tātou tā pena i le whaavau o umo na saunia ma o umo na tā pena ina Jesu. O lona marole. Ia po le langi lea. O umo na tā pena ina e le li whaola. Mo e taritonu. E whatuatua. O e i loa ma le mauti noa. Ia le upu le tua, ia le nei lafi afi, ia o taritonu, ia leo le au tong fai tau watu ni upu me le afionga le tua, e fai ma au le tātou te whaasoa ai le afi afi, ia e fai po ima mea ai le lei molo o langa whaleanganga, ia e upu ai, whaamalosi ai, ia e au ona ai, ia ma le mauti noa le tua marona finangaro. Famile mo mo petelu ta mo foi per lua e fa ngata lai le lua ni malela foi taua tua foi le ta tu te fa so ai ne fia il upu fa wina le tua va pea o to fa ma o to roto ile nga wa ile upu moni ele nanga wai ule lo fa ma ni le uso o le mele ia matua whearo whani ai o tō ai le loto nau. Ua whao po wino o tō ele o le fua e pala. A o le fua e le pala lava. O le afionga le a le tua le wola ma ua tu mau. E o le whaamavau. Ua tangata umalava e tusa ia ma le mutia. O le mata ngō fie uma foi o tangata. E pei o le funga o le vau. E mangu le mutia e o foi na funga. A le fionga ne tu mau lea e whawau lava. O le fionga fo i lea ua fola inatu. Ia te o tō nā. Ia. O te tari tonu. O nā ua e whamolongo i se. Whamaalos te mai le. Ustu singa le apostolo Peteru. O le whaatawa ina o le afionga le tua. O le umanino mai. O le afionga le li e tu mau le whaavau lava. Le afionga fo le ua fola inatu. Ia te o tō nā. A le upula e ke manga o e avaku i lumo le tātou matanga le nei tulafi. O le whanau fo uina. Le vai mele pue rusu matoru. Ua whanau fo uina o tō e le o le fua e pala. A le fua e le pala lava. O le afionga le a le atua. Ua ola ua tu mau o le whaavau. O lo uina. O le ule whanau fo uina. O le sona whakatalaina. O le a sona whakatawa ina. Ia te tātou. Wa le upu whanau fo uina. E pia fo uringa mai o le uko e whai le upu le whanau fo uina. I le tangata o umar whanau. Whanau fo uina.
ele o le fua e pala o le fua e le pala o le afionga le to ola mo tu mau o le fa o longa winga o le au mai e le apostolo Peter ua fa nau fo winga pe ona fai mai o Yesu i le Ioane na e tolu fai upu la e tolu ma fai upu e limbo na manga i o si fa upu ngana au mai e Yesu i le la se tala noa i ma Niko Temo ira kon fai kau aku le kala ngi ko kemo le i le Ioane na tolu fai mo se au le lima mai o le tasi tangata o le afrosai o Niko Temo lona i mo o le tasi le fai pulo i utaia ua wane o ia Yesu le po ua fai mai a te rapi o mato lo o le awa o maliu mai le tua ua ele fai se tasi o na fai o ia fai longa te fai ana le ia te ia le tua ua tali atu Yesu fa pe atu te e moni o te fai atu ia te a le toi whanau tangata e le mawhai o na iloa e ia le malo le tua fai upe whawhapea ua fai mai Niko Temo ia te ia e mawhai e whapewhea o na whanau o tangata o toe ina e fai e o na toe ofi le manau o lontina e whanau mai ai ua tali atu Yesu e moni o te fai atu a fai e le whanau se tafi le vai male anganga e le mawhai masau o ia malo le tua o le o whanau mai le tino o le tino lea o le whanau mai fo ina le anganga o le anganga lea au e te ofo wa fai atu ia te e awa ina toe whanau mai o tō e angi matangi le mea to iai o ia e te whalonga fo ilo nami ai te le lo le mea na tawai ma le mea e alu atu iai e whape fuila tuma o e o whanau mai e anganga ia na wai whalongo le whiunga le tu whamai Yesu e au na tui whanau o tō whamai kala whai upo e koru sa tapu le whamai kala Yesu o tali atu Yesu whape atu ia te ia moni te whai atu ia te a le tui whanau tangata e le mawhai e ia o nei loa e ia o le malo le tu ai koe whanau ke le loa e ke le loa malo o inga la ke le pingo lo inga na kare ke minga e soifua mai ai ina ua whanau mai oe luti na tono lo ai e nga kala ina ele yo ele me fa mai Yesu whanau lea le vai ma le nga longa winga a kala ngoi me e kala ngoi sala mo e ke ka mo la ngoi vai kala ngoi sala mo kala ngoi le nga Yesu mai na fa ipo e limba mai o tani Yesu para fa mangi ko fa fem ko fa ngau ka fem ko ofi manga ngor ki fa mai no Yesu o tani ati Yesu e moni o fa ati a fa ele fa nau se tati le vai ma le nga ele fai ona sao o ele lunga duanga ke le sao o ko fa ngau fo wingo tanga ele o le langa ni ke fa o ku ye no fa mo le ai o fa mo no to fa ngau fo wingo e ai le mea le ke ka penga mai wai fa ko fa ngau ko mo ngau le tu tu so le mo ko fa ngau i tu ai lo la wai fa ngau le na wai ko fa ngau ke fa ngau ko la ingo po ve ka ngau ko la ingo le tu acha na nga le wa sala mo mo le anga ale la wai le ku fo le na wai fa le me le fa vi to fa no fu ma mi mo po peke bo fa na fu no to ele me pala ele me ngaka mai le me le pala le afionga le tu le mo fo inatu ya te tato ia e lo mo le montino e ana to fa na e ana ka ku pe pa inga ia tato lo ia tato sa le maro e puna pa ka ko me ka ke banga nga ku manga ki ko si e ko fa nga o e ke manga ola le maro le tu o fa ba o mo sa ni le tu mo ta tu e le sa o e mo le lo le maro le tu lo mo vinga le ko fa ke le lo a le ko fa o ke le sa ola le maro le tu
Inga ia ka ua i upu. Ka ua i momi. Ansia, langa ka kulenga wa i le upu. Whaika i unga ka urua tina ngare tu. E upu ngā le whai mai ele. Whaika wa kumua mwanga i ongi ka ianga motu lua. Pe upua Paro la tau mo e na talia o iam whātua tua i lon swaf. Na ia watu i o le manuia. Ia a vea i la tau mo whanau le tua. O i la tau e le o le toto na whanau ai. E le o le mana o whakulu tino. E le o loku whakulu tangata. A o le tua lava. O lo i. E le o kākou. O le mea nganga reina stau Yesu. O le fina ngano le tua. Inga ia kākou koe whilo hae. Ma mafuta. Ma whaatasi ma le tua. I lona malo. Iwi, na sange sunia. Whai kako ma whanau le tua. Ai mingo ko, whamai ea. A o la tumo o e na talia o iam whaatua tua i lon swaf. Ia a watu ia i o le manuia. Ia a vea i la tumo whanau. Whanau le upu. Whanau ka kou le upu. Le whionga le tua. Iwi, le vai ma le anu. Acha, la le wes. Tamo e lone tu, vai ka lia Yesu. O le nganga. E le o le kingo, e le o le koko. Aya, o le tua lava. Ngai e sa unia ai. Yesu morona. Morona fina ngaro. Yung fai mai le. Fai mai le yoange nga sifufa. Fai upu la e luas fu se yo, luas fu fa ngava mai. O le aso i loa e o tou, o te to tomu o tama. O te tomu foi. O tou foi te tomu ngata. O foi o te tomu ngata o tomu. O le o ya te o le o ia te ia o poro inga matausi ai. O ia le alofa mai ia tau. O le alofa mai fo ia tau. E alofa ina o ia lo tamaa. O te alofa fo ia te ia. Ma o faali ia te ia. Ua fai mai ia yuta. Ua fai mai ia te ia yuta. Se kawa. Le li, pese al mea, o le a e faali mai ai. O ia te mato. Ai le o le laro langi. O na tani atu leo Yesu ufape atu ia te ia. A fai e alofo mai se tasi a te au. E tausia e ia la upu. E alofo lo tama ia te ia. E o mai foi ma ua ia te ia. Mātou te nofo mai ia. O mai non fai upu ngai nusu wha. O lele alofo ia te au. E le tausia e ia upu. O le upu fo tau te wha alongo ia. E le sa ulea. A le upu o le tama ua awina mai ia. Mangingoa. Te mangingoa le upu. A e kausia le upu le tu. E ia ke o le kama ko ma Yesu. Ma Yesu. E le sa upu a le upu le. Na au una mo. E le sa Yesu fai no loko. A lea. O le fina ngalo rum tabari lang. Inga ia. Manguia kako. Manguia le laro lang. Esa. Rango lo fina ngalo le. Ioi. Fina ngalo le tua. A e kausia le upu le rofa. Le upu la maoni. Le upu le ani o tonu. I le fina ngano le kua. A e kausia le ani o tonu. Kausia le maoni. Kausia le rofa ma le unsa. Sorry. E ia ke kākou le kua. E ia ke oe. E ia ke a. O while ke aha i po ke aru i ke whainga ruenga. Ke aru ngā onga. O au me whai kongo waenga. O au kiu ke whai maro. O au me uma. E ke whai lea kua ale whai mai. E o mai. Ma fuka whaka. Esa. Langa upu. Leia ke ore upu. O lai ora le upu ia ke oe. O lai ku mau o le upu e whai mai. Kua ma ku mau le upu. A whai mau ke ora mi ka. E ia ke oe whau mau ia te ata. E mau ke whione e ke whione esa. Nanga wo umu te makang kako. Ui mai. E ka sangi e. E osu le mea ngawhai inga ile ua i ka ngaka. Inga ia koe fo i ka ngaka i le whau. O le manguia le. Nanga ia le manguia. Nanga e fo mea ka o le marai e whau.
ai le mar malam le fiunga le finka mai lo finka mai lo padanga e tau na le ko ki le le tinu nei a faia ngaka o le fanga o fa ngaka fa kingo ie ngaka inga e ke ngaka mai kuma mau mo e uma no lo langa le kingo uma mangia se o le maka e a faia ke o yesu ia ngarang ole wingo la para le me mo yang kau ko mo fe ko sulma do o le ia ke ile ar le ia ke ile o yo a le ia ke ile o fa ai a ona yesu o mga karia ma fa ko ai o fai o ma kari o le ku fai o ma fa finga o le ku o fai ka ko ma fa no le tu ia le ma la ia ke o le ora ile ngaka ile ora kingonge a le ora fa va na le ora fa va o le me le uma kiri ko finga winga kiri ko kinga ina fai se au kiri ko ka kinga ko fa o po mi me yo la normal le ko mai quiero ficar o tu Amen. mai wa la lo le tu ele o me ai ya o le kingo nga ele o me ai ya o le kingo nga a o le ame ton ya o yesu nga ma le file mu yesu nga ma o le nga ya o yesu wan o la se le asi me ke manga o le asi me ka ke manga nga le o fa mangingo ele tu le maro le tu ya a kongu ke fie ke ka usami ya ka ma mangingo ia maro si o ka ko king ai ko fie o ke fa ma o ni ka ko ka ke a fa bla en ka mai mar fio men ke ko fie ya ona le pole ya ko mai ku ma ke a sa ele enfrece sin a veces aí será não é o que olha opa forma o que olha no futuro o que olha olha tem mas olha ele não foi o meu não malo le soy sama na na o eu foi tanto faço logo não tino ya ko fan ai foi pequeno o fan lá foi tanto a versão honesta o me kuma eu fa una maro la scololo Jacopo ai nga ko fa so ai le fiona ele nga ko funga o mangaku ia o me le ka pengai ka ko langa o ka ko le kalesio aleluia fa mele ya ko ponga mo fa punga se fu malifico o fu malvano le ko malvano mai o lona fina nga no fa na waita to le upumori ina ia fai ta to mo fa polo o ana lava mer na fai fa polo le ko lo olaierda ka ko fa na le ka ko nga mai nga ia e roa au mai nga ia e ola e ka ko maka ka ko sawa ku nga maro ele sa fu ka ko ri io sa u arwe dale ka olona toto fa olona ko pa ia na fa na waita to ina ia tato fani to tawami to nuna la tato le to tau yesu ia nefia não vai mai a kopoi o loma finga ngalo fa le kingo le koko le vai mai e kuseiro
a o le tu la o lona fina ngalo na fa nga we ka ko le mo ia fai ka ko fa por o ana me na fa ia i lo mo le mauti no le fa fina nei uso lo fa fina me foi na ta mama tina fa yo na mo mai nei le te lo te fa tai il toto Yesu ia ma uma sau ka ko uma fa tau ko nga fa me ka ku spaia me nga fa me ai ka ku kire ko ia o kule le tu le fa ka o ko me le mai Paulo le mo kolonista ta o ono fa po su viva mal bosu tu te le lo e o lo tu tino le man le an ko ia o mo ya o mai le ia fo to ya te to a wa o fa tawina o to le tau le nei e o to vi atu le to o to tino mo o to wanga o mea le ku ia o ka ko o mea ko kingo le tua o ka ko o mea fai le tua e le fai ka ko ki a po e le fai ka o sakangi saue liu le pina nga o manui o le tua na sau fa se inga ia o ngi ya lu ka nga le manui o le tua na le mea le sa kan o le mea ya e ia ka o ke luki fa winga o le au na le angin nga kia ka inga angin o fai di ingo le tu la melan o melan ka o ke wa ma ke kus o ke wa e lo ma ko inga ia ko ia vi se mai le ma ka ki ia sa lo fa se ka ka inga ia o ni fai le mele e ma o fai le mele ups la me ku nga ai lo ko mai okay ka si ka mai su ai kai me nga fai fa msino ngol mele fa ka le ku o e finge ke fa fo ile fo e me nga fai inga o e su stai le po la wa se va ka ki o le su stai le ku ya o su stai e ka o ta to fa mo su stai fina ngalo e le fai la rangi no ka ko ke le o me o le ale au le ale ma ngai o sini ke kai fie pidionga e ke o ke kere ma fai ngai u singa me ka si pra ke me ave ese lo bola lo nana e ke le ma ave ni me le la rangi ngai le rangi ne fai e ke ruanga o aisia na foi o mea le larolangi le whainga e avele la. Ai ma whainga mai mo le langi le larolangi. Inga ia loa, maawa o ina ka ngaka whakingo le larolangi. Inga ia loa ma ia rato mauti loa. Ma ia taritongi a Yesu. Ia ora i le langi. Masau Yesu. E a oa oai. Ma kāpe ngai. Mo le mangi e whao mau. Pile whai aku i Yesu. Po se loko tu le ai tau ke fa so ile avio ngale tu fa ta ku fa pulpulu o me na fa ile ku ma fa ile ku ka ko ye mia ma fa ile ku ka ko sa loko ka ku pa ia ma fa ile ku ka ko ke wa sa loko fa maum ala me lui ngale sa wale la langi e porunga la langi la saka wale fa so ia fa tai le tu o Yesu ia o uma ka winga ka ku alo fembai
Wow, fatau no to tau nei eu to via e ko e lo o lo kingo o lo ma mo fa ka ko yo fa ka we ka o vi ka o fa nge ka o fa ma ngu ku le la e a maka ko ia vi ia le ku e ia vi ia le ku ia ke ka ko ia vi ia le tu e ka le sia ia vi ia le tu ile ko ia aisha langa o le sina mai no ka ko e ko ia aisha mai esa o po ia ka ko ia le ava ku va le Ioane sufitu e vai kau vai sufiku sulvaru ngai mai ele i e va pa ye la wa fio mo le mo ni a pe a ni mai era la a o na ku la ku ile la la ku ke fa pa ya wa ile la ku ile pa pa ye la ku ile mo ke kausia lo le e ora le mi kom ke so le ke pa ia e ora no le upo le ku ma o si fa ma pa ia ke pa ia ke fiu ka ka lo le asa la mo le ku la mi kom ke a me o ke fa pa ia ina fo ia e fa pa ia ina la ma ia ma ke de ka o se se me ka fa au ko ai fai ka ku pa ia mai ora ai mai ma fo ma ka ku ia mai la mo ro a o ke ni o e pa ia ya e pa ia asa mere o e le wa o le upu wo ro ti to ya te ta to o le upu ke le ko e po le pe fai men kana se wo ro le upu wo na mo tu ma o fa o le ma o fa ngau ko mo le ingo le tu o mo la ma ngai ma ngai le fio ngale tu ai fa pa ia fa pa ia inga ka ko inga wo ro la mi ko e ka ko wo ro mo le an to mo fa ma o ma le rofa muri ami wo pa ia ka ko sia le ana fa mai pe ke mo mo pe ke mo le su ro bai ia pa ia o ko ngai ia ko nala me ngai pa ia ke pa ia lu oke paso aku le moni me fa ma o le ko ke pa ia ai sia ia le ngai e fifi dia oi ngai e fifi dia ka ko ia fifi dia ka ko ma vala uina ta to i non fina ioi e fa no ia le ko nga ke roma la ngonga no fina ai sia la no le ko ma ia i ngai e fa so ia kau ke fa so le fiona le tu ma ke le wa mai foi mo mi ko kala me ka foi do pla le ako ke fe ku fa ia fa so aku fa ai lo aku le le o le tu ile so ka ko le io pe mo fa aku la me fu ke o ka ko le fa le mo ka ko isu fa le ya fa le mo ko ba le to pa so le e mi si ako ka ako ang le ko yesu ya fa fenga ko isala e mo ye fenga fa ko ma ai fa kai o mo yesu lo to o ye le fenga o ye le lenga o ye manguia o ye fa mai io agora ko na le mo le mau ye e pe mas fu viva o fa e pe se fu fa fu viva do fu e non que ko amen mai o le nei au soe o tatu sa roto e watu le me sili o na pa ia o no le toto yesu ile ana o lai o fa ia mo tatu ia pupu i lona lava tu va
kau ke le se ke le pa se ka ko i se same a e alu ai le upu ke fai kau le upu ma e malama le upu le tu ai ko stoi tau me ko fo ko ko me e alu ai le ke le fo ya sa o ka ko fai lo fu le a ko fo le fo le ubi vo le pa ko fo le ubi e wa alu ai po ai a so le ma vai nga me alu lo le ni o ka bonsai ko ki sa le ma mai wala ia na fo mai ile ana fo e ola i ua fa ina ia mo kako ile ia pui lona lava no le ai a se de le mo foi ka ko que le foi uma café se ka ko le lo fo le mo ka ko wana ka ko le mo ai o ka ko fo o ka ko bo ese ino ka ko foi loco ino o ka ko ke ino o ka ko o fu ka ko mo fai non ka mo hablo fio mo le tu o ka kai yo ai ka ko la ka ko ko ile na foi ka le mo fai ala ngole lo fortuno pone au fale au fa mo le ta ko dan pone ama e lo fale ko ese o sa ko kasiar mariu ka va o ka ko sin na mata won toto ako ko me ese ale fe mai ka ko 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 be si sin poi na me si sin poi o le lani ele ai si me ang la kami yesu ya ako ka ro mai ako ka ro mai ro ma tu ta mai lani ia pa ia lo swat família yo o mai no maro ia fai lo finangalo ile la lo lani e fai lani lo winga sa le su e mai le maro so lo wa me maro to ki ka penga maka ko lo ka penga sauni pa ia famo sali ai oki nge e que maro le tu Rasul. Kau kêu ai sa ai không phải mau được ai online na mà kau soi mà coi phang ngau cung ole ai ngồi chơi lại được quá oi sẽ nó cái pero para pau oi sẽ nó cái mà phải không fa cái anh xem mấy ca cô lo for ku oi sẽ nó cái oi sẽ nó cái kau fa cái xem cái này sẽ oi sẽ nó cái fa mà xin của mấy mà đến tôi có mấy phải cầu cụ mẹ mấy bộ mấy bộ luôn mà cả mấy văn một cú sửa rom mấy bộ lại cột cột nó là cái hoje na temoria au filia le tua o le na taua mi tu ina mai hoje na te fa sala ina mai o ke nu so ia una mariu ua tu mai lava o ia o lo ile tu ta mata fo le tu lo fa pu fo o ia mata hoje na te fa se mai ta tu le lo fo ke o le pu nga e o le a ku e o sa wa o le ongi o le lava o le pangaki o le pe fa pe on tu sia ono o fa si ai matu ia soma o fa ta una matu pe o ma moe na fasia a o ta tu man malo ia nei me uma lava ono ia o alo fa mai a tita ia o ina ke mo ia ui ba wa nga sa kan ni fai nga lo sia Pero que por lo menos Aule tu ole na ke ka wa mi ko e fi va me lo le ka ko ba nga ko yo e ba nga ko manga e me ko nga lo ya ule la oi fai lo ko e ar kala huli ya o fai lo loko ya o la ke mi le un lo loko e ngai lo le o lo wa a fai ka ko ke sta le fina ngalo le tuma kau fina to ke le fai lo ko la fai le me
ina ngalo mai ele tu ya tita Amen. ele nakala ia ile ku ai fa mangui ai ka ku i mea ka ku ke fa me kala le ila ku penga i mea ia Roma le sutasi fai upu ngai Amen. te kilo ku fai ple mai pa men kala nga pe ko awa ua fu mai ia te ia ma ua fai ia e ua tu fo ia te ia me ia te ia fo le vi inga fa maula a me le la wa lo winga wa lo winga o mea o mea le ku ele ska ko mea ia kala le yo wa o sawa ele se mea ele mama o fo ele se mea o me le ku fo mai wa o fo mea ni lo winga o ia fu wa le fua winga langi ma le la langi ma mea fua ka ko mesa uma mea winga kala o fua mai mea ma ko mea ma fai uma au fai le ku pa mea ma o fai e o le winga kala o fai e ma uma longa fua le o fai no Amen. e lona mate sanga ia fai e ne inga o uma o ma fua le tua le langi mai la langi ma ka ko ma le fa mai ua ma o fai o mea uma fai ele agora ngai se va pe o mea o mau o longa sosia ma longa mau ai e ma fa e a lo ka tu mana vai ni le ao ma le po ma so ma e ma na va pe e o lo pe e ilo o le ku me wa fu la me ka ku mo wa fu la me fo inga wa fu la me e au nai ma e tau tu ai ia e fa fu i tu ai inga e tu ai na ngol me ngi fa ku ia i lolo ma fu an ia i lolo ma fu an ngai e ko fa ngau ko mo ai ngol e tu ma e ko fa ngau fu ia e fa bem ngai fa me pe ngai fa mai e po le ka si ko o mea le ku o ka ko kingo ka ko nga o mea le ka ko vivi e ku la o mea le ku ia vi ai o ni via fi ko ere me kala na ai sei o le profe ka nga ai ai sei lima po su marcas no fi ka ku ma ngai fu yo le mea o se ma ngai o le le yo ku ma ye no fi ka ku e fa si ai ga ku ma mau o la muna fare nga la muna mo tino o ala la mo kala mo tino ke go le ya le mo ke o la fo mai manga ma ke mo le tu familia le sai nga e lima le la foi ka wa ku po su ma ka familia le persona wa pi una to fo o le ua ma le ona mai le lan ai le ko fo ya ai pe tai fa suina le la u ele ma fu mai ai to mai e tupu mai seto le ru sei to ma me ai le wai e mai ni e sau le ai le ko fo o me mai le lan io fai mai no la fai pu e fu lucas e fa ape fo ila u pu what wai lo e le fo i mai fo na tia ai pe tai e fai le me o te loto ai e manu e fo e me o te awina atu ia ele foi isso não foi isso uma menina lá como família aí por lá não fica ali lá no le finaram ale ku ele fa mal sio e fai a o filho aí ele foi ku e foi não é fam soma e fa mas que não ko na o en fala o que ele ka o le pole le kai foi le ko ni amake es que kala yesu fa amake no sí
ka usulu tu ja falino ai o ke manga o ko ku ngai ba ngo me ka o ke ma fo inga ia ka ko ka penga esa e ka un ka penga mo ka ko ya ile lofa mal fa maoni mal amtu ia ola ia ku mau ia lau kere ia mau dunga ia mau lau ko le tu esa inga ia fai ka ku fa mo yanga ela o pole tu la fini que como eu se me fale a marco que ngari au que chamo por el país por um feio na mau mais nem fatara no ele se me fale a marco que ngari na ngale ku yo que cauio esse eu olhei pro vai no bicho eu olhei pro vai ave o mau le molso e aí vamos voltar pro vai yo ya e olhei pro vai são vai ele mai mau no e cauio oi esse lá no meio moi nga ko le ku ya fa kai mo le vai ya fa mo le tu ya nge fiafi ya ke bom ngai mar me fai ka fa me fai pungai isu marca sele foi upole tu ya nge fiafi ele foi le afiong ale tu e yelo na manuia e yelo na tina e yelo na fa malulonga e foi luna fasa o tu na ora langa e ole upole ku fasa lo ko ka kuma fa mali e nai ta tu vai pio foi meio le lima na foi up mo singa i sei mo mai o to uma e fien o mai ia ile vai a tomo to le ai ni tupe o mai ia na fa toma ai e o to mai lava fatau e au na mais a wina ma sus e wina ma sus ai le ai se tupe ai fosse tau fatau ia o mai o kalanga kuspai ai fienu ya o Yesu ia vai ola fa mariena ai lo ngana la fa le ngana fa mariena ai tu lo fa pena una e mo mia alo ia ile vai fo me o le tu o le tali la na ta to que o ta to kalanga o Yesu tali ya me ya fi o le ai ngai meio que manga oi e kam foi ela também kala ale mo mo yan ta po lima le foi ka ku o la ka mo na ko me ta so be o la to mo e tonu o Yesu que diso vale o na o la to mai le tua o la to mo foi e a lo foi le ana le fanau e a lo foi la to ilana fanau o le mela vale o tato do aile e a lo foi tato il fanau o le tu pe tato o lo foi le tu ma tasi yan poloina wow le la vale lo foi le tu e tato tasi yan poloina ele ma fa foi yan poloina a wow la to uma o fanau le tu e man ma lo la to ile la langi o le foi le man malo ai la to o la to fa to o lava o ai kena te man malo le la rolan pe a fai ele o le te tonu o Yesu o le aro lava o le tua o ia lava le nei o le mali mai le vai a toma tot o Yesu ke viso lava le ele tui le vai a toma tot o le nganga foi o lo mo mai wa o le nganga fa ma o ni lava ia nga wa fa ngolongo kausi polo inga tausi le
wa la to mo e fa na mai le to e man ma ro la to i la ro o le foi le man ma ro e man mo lo ai la to o la to fa to la ya ka ko mo Yesu ya ke man ma ro ya foi e fa to te o te ya la pero sa Amen. wa ti va pe ha le ngar kar mu i am sa ro ko e ke ni ka penga mai e se me ka penga e fa o mai ka ku ngai pu nga ne ina ia fai por me o sa o me le lo ka ko mu le wa ka e o mai lo me ya ki ai lo fa ku a so ia le po le tu fa pe lu fa ku pe fu singa ska mai me fa ku se fu singa mai ma fu no ala bo o me na ku se fu ma le rama o me na ka fa ka ku le e ai le fina ma le plek ko fi ka fi ku fa la vela ya nga ku ma ka fi le fa le amor ka ku kon fa ai la fa ku pe fu singa por kala e su ma futi no ele sua foi sua ko ko kala e sua foi su ko ku ni su ka mo e e na wala ke wa ko ma maria ko ma o lo te to no fa tu ai le fu su fo ngale ki ke fa lo mo ka o fele kala le fikau ke mo ye sauna ele na per ku na na pe pi o file mo le tu e na te fa to oi no ta tu ka ke mo fia ka ke mo fia aisha e pe ka ku ai foi mai kala ku spai e sili le maro si o le o te tongu ia te otu ole ko le upu ole Yesu nanga le fa makala ia Yesu sia te fa fa ngo ele fez se fa ngo kan fa le upu ok o le upu Amen. ok o le upu e fa ma o mia Yesu le na ku ke te me le fa ola yo o fo mai fa mai e fa ma o mia le upu ele fa ma minka ku ka fa ne la fa ku spia se va ku me le fa ma o mia me mo ko ni to na su mo ko ni to su lua fa pula e to ma vai ele o te fai wa te o to ele ai la mo se tanga te tau tala ile nganga o le tua nate ta ma ta te baina o Yesu ele ai fo se ta se te fai ta o Yesu le ai le se no ma le nganga ia o le por skala le nganga po ia ele ka ka le nganga po o le Yesu eu Amen. Ka ke so ma fa ku fu ni me ka ko ke fia me fa me boy le na le wai ele o fica ele o malo si a le na mo le tu wai o pu na le malo se papel efecto sacar esa na sacaria le na como que foi el mal mal Amen. esa o to fi ele fa mai la se va le o malo si le fita a o le nganga o le tu o le fasi no mai le nganga o le tu o le musu le nganga i le tu o tato fa no longo i le nganga i ka ko kanga ne ai o foi mai o le nei o te fai lo atu ia te e le ai lava se tangata e tautala i le nganga o le tu nate tau ana te mai Yesu le ai po se tasi te fai o na tau o Yesu le ai le se amo le nganga po ia kala mono ia Yesu kala ngore be ia le mau ka ku lau i lo wala silfia wala i lo na ngaka kala ko le ia me su
ka ko ma Yesu o au nei o le ala o au nei o le upumon o au nei o le ola ile alo la se tasi ia ma kala ngola Yesu le up kala ngola au kala ngola le ola lo mo ke ole wala nga kala ngola Yesu o ya na mga ola ia wala kele na mga ke muli ko Yesu ia nga Yesu menga me Yesu le ala vai o ia ya na mun sa o Yesu ia ikrean mukala me la ya lu ke ola kele mel na ke tau veo mel la ku nga ur ki finkala ele sa vali o ile ala sia o ngai la pela u sa dinga na ola ke al mukala me o la ngani ia nga fa mai lo ya o nga ola le ia la sistime la sistime ka ku ki ko fa so ai o le kala mo sa mai a Roma o vai pro sul marti mai ele foi kau aku papi mai fa tu tau longo o le tau longo le fionga le tu e mai se foi mai ni anu na nei fa mo ia tu lo tatu fa tu la voz me o so mai le na o le tu ne fia ia tu lo e tu tatu mana sia nanga kaunga ko fa ko ia mauti no nanga o mera me kala kuspaia e ma ngai ile la mon me faita watu mai kusia sa pe nu mai a fa tu o le fa la mo le me o fa mo ia o le mauti no le o me le vai lo mo ka ko ki le va ia ku ia Yesu i matol tino nei ka ko ki le lo i matol ki o me o tino nei ai o fai un ka ko lo Yesu i o tatu tangata whaaleanga o maka whaaleanga o lau whaalongo whaaleanga ia e ke mauti no ai lo whaatu tua le tu lo soi fuale pio al kala pouko o le koe ola o ke viso o ola tonga tau i le alo le tu le na alfa mai tau fai o ia mosu ia sikula nangolo pole kua make fale lia ko ngaki fa mata no fing tatu na ve mai ka ko kusfai famia ya le la ko punga lu fa famia kia maka ngo fio mo fo tanga te pe o le fungo le vao e ma ia o soe tu fa fini ta mama na ia o saka ko mankia o kala nga ku spai fa mai o le maka o fio no ia pe o le fungo e ko ulu e mang o lo e le ai se ku ma ia ai fika le au le o kanga o foringa ke ka ko ke fio la mai e fa solo ina fai la ko o lo ia e ke o ai le lo le e o le tingo mang pa ka fa o mang o minge pa nai lo le fa ma ia le ko la ko e se tu ma na fio nga le tu e o la e ku ma ba esa ora fio nga le tu e mo mi fa ya pe ko ya aku Mamãe, se a com façor, nem fia. Aí nem nem que foi. Se me mulher, fa uma rolê ka ko. Fai mai na ka ko ya fi.
Awano tatu moni o le langi lea. O whaatateri mai ei tātou i le whaaora, o le ali o Yesu. Nā te li o tātou ne tino o le ana. Ina ia whaia e whaatau lona lama tino matangofi. E tusa ma le mana te whai. Ai, ona whaatou la loina o mea uma ia te ela. I te wale māngi. O le langi, ia la langi sime. Nai whaatau le Yesu le langi kako o le langi. Ngā ke li o kako ki te mo whaia. O le kingo le eo. Ai li liunga Yesu lunga kingo muka ngofi. Ai le māngi. Ako la bina. E kusa ma le mana na te mwhai. Ai o whaatau la loina o mea uma. Ia te ia. Usoi, tua whakine, mama tina, mai soi nei. Uso long wheo na mau mai nei. O kalama nea ia. O le kalinga oi. Ai koe whanau kongo le ainga o le tu. A whai koe whanau fōi. Ma tātou whana nau fōi le funa. Fina ngano le tu ela le ngau. Ia le kalinga oi. O le langi. Ma ke li woro kingo. Ngai whai manikara kuspa. Ia o kako. E pei alu kia. O lo au le lei mo lo makamofi. So le... So ngai ke fiu e wari. Ke fiu e wari tamai e koe wakasiko. Ke fiu e wari o une uma. Te o lakala. Whai mai kuspa ia. O le makamofi. E o le funga. E ko u. E mangu mangu. Ngai olea. O le mea ngai o ia kako. Se o anga ko koe lo makua koe. Ia kako koe. O ia kule fuefu. Au whai mai kuspa ia. Ngā ke li uo tatou tino. E whaia ia matamofi whakatalo tino. Nā te whātua rangi. O ma. Umanga whaia e tu. Pāua le mea o lou kaliko. Ia le nei e whiawhi. Usoe ia o le upu whaamarusi nai. Nei e whiawhi. Ina ia mawhai. Ona whaamkala ina le awhianga le tua nei. Ia. God bless you in Jesus' name. Amen. Yeah. Malo ri lau sunga le whawhenga inga olo. O i lau sunga le whiwe au. I ngei fwoi, mahia li le kako whaaso i ngei. E alua kako. Mahia fwoi le apopo inga le whionga pa ia le. Kero le mere wa. Hifa apopo fwoi ia. O lea ke mawhauwhau ai le mele le kaimile sikianga. O le alu ai aro mawhauwhau ngā makara ngoe i mako ai ngai ngia so le sikianga. Pela le kako le songa ngia so. Whiangiungi o kako anganga wai ere iroe kako le kaimi sa o le sikianga ere iroe kako. Pe kaimi a whio mai le Yesu o. Kusa wa kemingi wa kau. Kusa le mea mongi o. Kusa o le kangaka e penga ufa aso i la stofi. O le kangaka e piko sili ang ka ua le kaimingi. O le anganga pa ia. O le anganga pa ia. Ia kako wola i le anganga o le tua. Wa o le anganga le o le whai maso soang kusa lo kako karikare every day. Cho soang ia oe ma. Ia wa ali e le anganga pa ia. Ere mawhai e kako unga ke e mea fiti. Ere mwhai a kako. So le kako au mai mo, le kako au whafonga ngi aso. Ngā upo whaalongo le upo le li. Kusa le kaimingi, ere o se kaimi kaunga e koe ka alo. O le kaimi wa kaunga awero o le li. It's time for us to wake up. Leo kako wa ai mei e kupu lalang. Wa maka ngā whaali me umame o le sau kongo kuspa ia. Kusa o mei e whaako singa i o kako loko i me lalangi me o kunga wal maka. Ei mase me mauai. Peo ngā whai aku, e alu a mea leo ranga ngei. E re kai satisfy lo loko. Ar kemi ngei, wa kako o kaunga kako ave o kako ola i le li. Ave o kako ola i le li. Ia mauar wha unga le nganga pa ia i lungo kako. Kusala le mea leo ke fifa asoa. Wha pia kua i lau. O le a foi. Le kaimi le ke ua sauri sikianga. A sauri sikianga e re o i kako. Kako mankua. O le kaimi e sauri sikianga, alu sikianga, le sianganga pa ia. Le koi e sianganga pa ia. Kusa le mea muli muli a le ko ume le li e sosoangi a oe ma.
skama i leo ale i fa kongonga mai o ka ko e o longa sa sikianga kire ko fa ale o ka ko sikianga kire ko fa longo i leo le you don't hear that voice no more we're gonna be on our own kusol mele la asau ol me kupu kau sanga i paka ali fio mai Yesu wa umar sikiang le me a ere kalia le ongongo ke fai aku e olo ranga se me o ranga ere i se fai nga kai ere yo o ilo ranga ere sau sikiang ere ia esele nga pa ia makaku so what makes you think in my fire there's no way that there's no way I can handle the pain. Might as well just accept 666. Because I le kalia le ong, ile kaimile. If I go ngai ki apolo oe malofanga, do you want to see them beat up your kids? You cannot do anything. If it's not for the Holy Spirit, the kaimile, there's no more Holy Spirit. You cannot even die either. So this is the time we need to wake up, give our life to the Lord. O ame o mai leo langa kemingi. Le kai kampere me kupu kua kupe ali kako le yo sikianga mua. So kemingi kako pe ala mai runga. Leo kako fa longa le upu uma fola nga sa ngoa ko le longa awanga. Kemingi ave le ola mo le ri. Abele ola mole li mongo le molo ka ko mongo. Awa ke popoli kala fe maya oi. Don't worry ka sere o mai kala ye fai e ave o molo ainga ele fa e saule li ya o pe ai e so swang ya o ke mi ko au mai ro ola ave li. O akala fe mai don't worry about it. Fa kum e fa kum winga lo ele nga pa ia. Ko au mai ro ola leri ke re kai e ila i kala fe mai oi o ame o kala o fe mai oi ke re ko ila like me right now if you were talking about me if you're talking about how I changed my life and talk mess about me I'm telling you right now you're talking to a dead man I'm telling you right now you're talking to a dead man okay o fa fo inga o ranga ke re ko ila I have the Holy Spirit in me and my family. So temingi, aongi ko ka alo ileri, ave o ka ko wona ileri. Ave o ka ko wona ileri in ka ko ba aila I fa mangyanga ileri ya oe malo ainga. Ia la sunga la wona ya singa o. Kama I fa ma singa to so aku nga. E ka ko e si me si ko si fa popula na le usa mo sunga e upura la to fa wina mali pa ia ua o to ro ai foi me uma ta kala le uso o le nga pa ia na ke fai lo ia ka ko me uma fai lo ia ke o le ngasal fai lo ia ke o la mi ko fai lo ia ke ka ko me uma ele ko ia se la fi ele ko se sola ele ko fu se fa pe volnak e iso nga ngo ala ke fai se me ele tu sa fina no le ale me fa unga ke ro a o la ke o le kingo e ro mo le mo kingo e ko e fio mai su le ka u le uso le sikiama o le sikiama ave ele nanga pa ile kalesia le la foi ka o ko se ko fiku o le ka u fa mai o le fa una foi o mo mai ati e tu mau le ati o to ele nga foi ona o ina se tasi ati o to ai fa pe ona o atu ya te o ele lava fa ina I me umalava e moni foi le ele ai sono pepelo fa pe ona o atu foi ati o to eu tu mau ia te ia o le ne foi le fana ui eu tu mau ia te ia mau ai eu tu fa ma ro fa mai o ia le fa mai na foi ta to eu na duma eu na fio mai ele fa ma ui le ma ui pe que ele não ele fa ma ui e que a tem música já e fa fango le ngang pa yo e kalesia nang ke fa le ma yo menga ke
menga o le va po ke ana asa la fa mo le na ke lu ma po yo ile fa ma na ku ana ba o fa winga o ya ke ko ke lo ai me lo winga ya o sikianga o le kainga Amerika le siele e fika ya o le kainga a ko ka usanga ya o mai lo le kuai mongo ya mongo ya o le kainga le femele le vai yo u o mau le su ya o le kainga le monfiai ya na foi si ke le me su o ke le ko ingo ni la runge ai o ingo fa kasi malanga e kalisi ya malo no kama ya e kalisia o ye fa mo o ye le me ke el fa popolo nga ya o le ngana pa ia pe ko fa mai fa popolo ngi fia ya o le ngana pa ia ke musuinga nga ke fa lo nga ke fa manatu nga ke awa ya ke ka ko ile fina ngalo moni ko le moni le to ya anga le to fa ma lo fina fa ma lo fa fo me fia ya mi tele to engol ne fia fi lo ko ni le to la stata ya bo so mo ka ko fa fo le vinga le to no le ali lau sunga le alo ke wari le ka ilo ia au rua ar me yo le nga rua me le nganga io ya ole afo ole kwa ki arfi ese kia wo le peisa o kala jo fa so po i fa ka ya ku le o ngane ko ngi kula no le fa ma si fo i sange foi ka ko mo na spa ia so ta ia ma le so fo ia ka fa tai ne no ia o lo ia so swangi o le luo ko ni to le dima pai pas fu mai fitu a pai o ia ke viso se tasi o le tangata fo ia a ia o ma vai la me koi fa o fa fo winga me uma ia a pai ia ke viso o ka fo me ai fi ai ia o le koe anga e lo loko o i suke viso ke mafukai ia singa fa malo singa po singa fa la ka ko na mania pionga ya tuan nei tula tai kusala ke mingi le la ka ko le la ka kan mo sam sam lo ngalia ile fiong e afu se le ai fa mai le nganga ya o ka kawanga ka kala le mele ile mele sikianga le kuso le mele la o kala mo ko ile vale o umar sikia alela apa le kaimi o the end of the days la makanga la saule o ngongo o maile ki apolo kuso le vale o le pika ngo ke manga o ia lo longa ka ngaka ke manga o ia lo ka ngaka kuso o mang o le va pe mai asa e umalo si alu sikianga e le se ka ko e kuso ele ese o le ese oki o ele mafainga oki ya o le fo sianga nga pa ia kuso le kaimingi kuso o le so swangi le nga pa ia ya o ke me fai ia fai uma kuso ele kama ile o le ke fa alongo e ke mi uma a faka ka inga ai fai pe ke o e alu ese me kaunga e alu ia e vai me le nga pa ia e ke fa le kongu le mere ke alu kusala e lua nganga ye kala ngo kia le nganga o le tua ma le nganga o ti apolu kusala le mere o yengi o ai ku le nganga o le tua o le la e alu le ku ka makau le mere e ke la vea mai a le fa pe aku le fa pe aku le nganga ki apolu alu se alu ia ai wo ke e fa alongo le nganga le fa mai awangi alu ngalu ku ngava e alu le kulo anga vali ai ke ai me ko ile me le wakupu ile me ka kaunga e alu na e fa pe lola i o anga walu nge yo e mongo e kupu e fa le kongu ya ka ika pe ki mai la e fa longo me bla ko o le nganga o le tua le kai mingi at this time le kai mila sa wel si ki anga ile e si o ma ko nge yo o le kaimi le musumunga le nga musu mai o e ke halu o ngi halu ka makau e halu le nga vale it's not going to be with us no more
Kuso le wanga o ka ko wo ka ko le ko fa longo le kama isi fofonga nga fe me ya we awangi e alu lang vale ke la awangi alu kama ka le me nga ka le ke la ve e kere ko fa longo le me nga e o mai lo popo nga wo uma sitiang you going to be on your own, I'm going to be on my own. You're not going to hear the Holy Spirit no more. Kusala o popo ngale la o Amerika mingi a ere kaliare o ngongo e o olo a inga e o e popo nga e yo o kalunga e so fu mele la langi e yo o ilo wolang i popo ngangi kusale la ka mo fai la ka nguti a pongolo ko apa kinga inga o e malo a inga se inga e se yes to 666 mo baila o e fainka mo ko wa ai e fainka. So e ke fiwa ai aku lai loko lua porau whangau, whakau ngā me ki aporo. Kalu ai lea. Lea la unga ku pere upu, la unga ku pere upu. Ia a le wha sama loa au kako mawhau, wha pea o ngā o le ke le aso, le mo, no. Ora kai mingi, wa kaunga awelo ora i le li. Ke mingi kaunga awelo ora. A le o mersi tianga e whai a kupse mea ya o i lumanga. Iluma aku after le kai meeting ei pole ngi ai le o kalia o Yesu ya pamadi aku ngau ai lo le me ke o e lo ai o e ka o me lo langa mo me fai le me ke alu whatever lifestyle you are right now you can know where you're going to end it up so ke le manga avelo ai ngai le me re ka ko ai ka ko ka ma a vea ka ko maulu a inga koa le loko le avele ola mo le li ka ko ka ma se o a vea ka ko ma ka ma o ulu a inga so ka un fai ka ko me ka un fai avelo a inga i le li avelo fai a oe ma whakai ka inga o loko o lua marau whanga penga fai mai o Yesu o le ulu o ka ko ka ma ale fa lo ka ko ia i le li ma ave ka ko ola i le li ye kai there's no way fa lo ko i lo ko lu ma lo fa so don't expect fa lo ko lu ma lo fa la nga ia oi ai ki le fa lo i le li so le ala lo ka mo fai lo a inga ma a ele fa lo ma ave lo ola i le li ma fa un lango le li ke fiu e fai o nga ngai ke le o fa lo le me ka ngai fa lo oi le li o le ulu o le ainga o le ulu o ka ma so fa mo ke mingi a ve o ka ko la le li o le me mo ia pulia o i lo langa mo lo le pulia o i fa inga ki fa i lo ainga pule fo o le o le ke o lai a le ke mingi le o ka ko va i la langa. It's not the same no more. The world is not the same no more. Totally different from way back then. Lei ma se me o koe ka kia lofa o ka ko whangau. Au kupulanga foule ha e mai mo ka whainka. Kusara ke mingi ka ko kula ka ko whamaung i le li. Ia ngā le wahanu. Ia aku sea bongo. Ole ka o me ka la mo i o si kiana yo nenga le moi Paulo le kalisi Tesalonia au ko ke fa no pi o le fa mo ta ko ngai fa mo fa ro ko o me o ko fa no pi o fa mo wai e dia le pu fa uma e dia ko e ko e dia la o le ku o meu perfectanga me vai o le keninga a mai le tuola nga perfectanga na o Yesu le sa ka mu le sa le luka le fa so fa ka mu le tu la fon perfecta e ma salamu kusala na sa le o Yesu fa ka wanga mai perfecta fa mo ma sa le Yesu fa ka mu fulfill anu le Yesu a mela o apostolo la le ngala ku o ve fila ngalo le tu le ra o mo le ngalo ngala pa ia ka ko
wala me ka fia e me se ma uisa la nga le me ka ule lo fa tumo Amen. le sa o Yesu ai mo sa ta fa nga ule ka sele mo fa mai nga fa manga ruinga mo fa mo lo fa o me na le me poloi au ko ke fa ngongo asia a fa ye ke o mala ya e la me le o le fa la me la nge o mala o le na ke fa ilo uma me kala nga isu fa ilo fa manatu e nga me la nga po e fa ma fa le upu fa ka ave ka nga le ko nga ave ya eu amo pie ko abi ko suma fa tu se ave suma Ya. Amori. ma ko le mala le ave fa me lo kala le ko suma eu ko sa ili le tu se yo ma fa ka ye e manga ia fai ka u Sawa we. so me kala ngal ma ngai ia nga hui me me kala tu su fa su wongo ma su fiku mangi mai nasa ile tu se yovo ma fai tau ia ele ai sola to we u vale ele ai seta se le lona soa wala na fonga u afeta lai tuai o lona nga foi o ia na te faa poto ina la tou fa mai non foi posufi o ia fo na faia le vili mo la tou o lona au na vai nai mo la tou ile fu fa toto e faia mo la tou e fa ba la tou te mau wa ile tu pulang male pulang fa mau le ku manga kuara le mai sa ile tusi ele foi que eu me cala ano o le history ku ku pa ia kala ano le ku o nga menga fai menga fa mo kuinga menga fa mo skali ia o fa linga la ku se fa linga o le o mo fa mau ku pa ave ia yoange ave su ia me uma io ave la o le menga wala nga o le ko ko ke uska ele o kan ku se o ia le si ele sa kala fa mo le o le mele ka ke o le ka ko e ese langa le fa mi ka ku langa fio mai Yesu e li mua na kala la e ola ai ko mua ko e ku ka kala o mo le fa mai le ma fa ka se le mai ma ka ko ia ele vangu mi po ele le fio mai na le ka le se ave mo ale ko fio mai na o mo ka usanga fio ke ka ko usoi ole siti ana ele alu siti ana e mai o po nga ole ngumela le ngumela fe ai ole ma fe ai ole ana le la mai ingo arenga ia ai ma kuala ole poponga ele na ka pe sali maka wa ko nga e fai e io ngongo ia nga loro o last finish le mala ia nga e sa e mo fuanga al show up le mo e sa le mo fu ke o mea a longa i ele ka mo usele ia ole tatum ta pu ne fia ta mo longo langa sa e sultani nei la fia o sa ku se yo ka mo fai ka e ke lo le ia ke se mo bom ilanga kalango male ngai kala mai mal fuo mele pupu mai ese la mai su yo ko o mai le foi a kula ka masi mo se si pe pa masi mo mai e fua o ile na i me la ke no fuo le ngam le lo ya ai a o na fuo le ngam ya ke ola ile ya faina ya ke le tino nei ona tu na mali na tu ke ola ki ia whapoponga ngā nge whiawhia kariko. Rea se whamalosi wa pengao ngā whafonga mai kako mawhtanga ne whiawhi. Ia lea fose meo sala le tau te mali whafonga anga ne whiawhi ia usoe tu whawhine nai te maa ngā mātu whaima mo mai le whamoi moi. Ia vele upo le tu e whai wha malosi whamangianga tatu mawhtanga. Manuia oe, manuia i mātou, manuia i tātou uma. O e wa pala auina ni whina ngalo le tua. O e tausina na opu ia.
angali le tu ni fiat ya malo ma ngai ali ya 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 ole ya ole tatou po kalaman na nei fiafi ya a fai o le foto e sau ya fa mani etu o le ua o le mewa kupu uso o le ua alu are ka ko live lunga le YouTube ma le Facebook o le fo wasau ki Apple kuso le ufa me makwa ingo o le o live lunga le Facebook le makewa ai o le maka ko le live lunga le Facebook i lunga lo page awo ko kangwa kungesia ere o private ka ko like ke ia wa private ke re kangwa fa se me ai jadi ki Apple se le mari mo ya mo me ya le la pe wa ko ya ai ko fi maka le live ya ya umaro ka ko live me fa ya ngai ko ya lu ko ko maka ya ya foi pa ka ya ri lo sunga ile wa le sunga ya toi ya ke be foi nei time e te fa manu ya toi le sfana ile mato tina ya sieni iskia yuta mong tele lo sfana tina ya kalau sia ia o makausanga ile valu le fia valu di maso e ropo ai o le ile mo ia fa manu tele lo sfana ya ti o tina ya fo ia foi be foi nei time foi se hai atu ai se o mātou te fine ia fina ua lese Timoteo ai fina pe a whai olo e mata mai ia pe se taimi ho e mata mai ia whamanui atu le neia fiafi atu e te fine ia eri whau marka ko pokalama ia e verni taimi e a foi tuina tu e shau tina i lunga tatou live mana tua i fo shau tina i lo tau talu ya paftaya i le tua i lona a foi pa malo longa shau tina ya e ver po nei taimi fa malo sia tua i na yo ainga na yo uso mo tu fa fine ya io tatou maua le loto on sa tatou fa tua i le tua pule ale tua i ona fai unga ai tatou tatalo pe ave pele tinai tatou tinai lumo o le tua i le tatalo ma ia tatou on sa o le tua le seme fai ngata i le tua ai man ko i fo sio mātou tinai o tau talasanga o longa ingoa o whaalongoa e tanga loa ia o le ali fini ngalo le lii ia tatou talia ma le fia ma le ongsa pe o nau whai atu pe o talatusi o le atua na te au maia na te toi avea po ia o te tono le tatou pokalama le nā le nei a fiafi te tele atu i lau sunga i le au na le atua mo le tatou whaasoa le nei a fiafi ia
fa manu ia o kauri sa o kauri mau upu fo i onga o lea comme faya ki Apollo, the devil tried to use my mom to get to me but kan kongwa ile tua kan kongwa ile tua so swangi longa i lo ngi foi kanaka ya kanaka e ora le i ke le ale loko o a me kupu mai ke le loko ya ai fa kai ke le ka ko au maka ringi ya so le o wa ko ke le a kanaka ia ai fa mali o le wai kula male afar makpo kala mai ya onga ke le foi ko ngi a wa ka e foi le sa oi i di sile me wa ngalo so pa mole a fai o le ke ngi pe area a fai ke o ku le so ka e o e fia o musu ku le nganga ya o e fia lo ya o le ava ngor ma ko i kali si o ma ko lo Sao ka pua i whakasi. Ka ko mai ka pua i whakasi reri. A veri vi inga i reri. Ia o le makolo. Ia o i Hayward. O le address. Ia kong. So you have the address. Ia kong. Ong sa i mai. Awangi ko si ka ako wo a reri ka wako le address. Longo winga. Mo kwa. Ele wako a fiku lau makamaka le po. Ko fiku lau makamaka. Usala ko fiku e ka ngo mai le loka e ole ngola ole address ole kolu 5 West A Street Hayward California 94541 ia ole address le nga ole mako lok uso ole breakfast free breakfast 9 o'clock Kwa amakal mako loku le sukas kusa eke ai mai ale se fulu ia kwa ai alu lola ile ia ngal ia le address ngale wailunga le address le nga wailunga ia ke vai ak tut mai mo wale breakfast la sharing ke tut ke vai ak ngalua ai de merenga Nenga ka o ko misi au lo. E puyang. Lo ai. Kia le eskunya. Tori. Le la banga nga ko ai puyang. Ya lo aku ya fala wa ma ki nga ai Ke fai aku o me umai mo fale o ledi. E ke mangui ai. Fai o ke ai fu. E ke fa alungu fu ai le upo le ri. Ko nga lu e aku le nga le ri ia we. E koe whaolainga, e koe ka lia Yesu e vea mawali, se me vai de kele me mawal whale o le tua. A whaina o ngai kau su isa uroku peu e fia, ua e loronga e fu e fia lo. Ia, e tresnga de ki e mei ka e au, ia. Tau le kako e whakasirepi inga i le tua, pe a whai o leke i the Bay Area, San Francisco, Oakland, Hayward, o ai mai singu. Se no se si o ke por que si ka vale que sa wa ko ku pe ko lo que si ya a ore ta tu po kala mana le ya tu fa ta ya tu lo sunga le wom ya ko mong ya le tu ai lo sunga ka kong o mi sia o ke va ya ku i lo ko ing pe ia o misi e ko inga ko le kinga o le inga pe o fio wale vang fialu ko inga sa mo ya fa manguia tu fo i China i sa mo ya o le Jessica oi ya o le manguia le tama o le ho le o ba ya ku pe wo to ngo paunga yo fa popo kingo ia vi ia le tu le ne fia filo tatu au mai mo pa tai fa mole share aku ka ku poka lama
lunga li YouTube ia ma Facebook o nganga live makwai pa mo le share ka po kalama e nga fo i fa malusia i se nganga a po se si fo i lo ma fakia le lo to ia le nganga ni po kalama a ina ia fa so aku le upo le ri a makere o mai se ngo se lo le ai o le makio mai ka la ia ku le sua pa i o Yesu ki wiso ina ia fa pena ona e talia e vea mo fa aola ina ia e sao e le langi e le ia fio mai Yesu pe tere i anu fo i le malanga au e talia Yesu e vea mo wali i mo fa aola amen ia ai o te mine ia la pa umalor tato po kalama e sisi mea ia ole ia pa manuia tele le tua le neipo ia alofa le tua ia pui pui ia te otou ia mātou nei ala tato momoe le neipo ia ilona pui pui ngai lungota pai se miti te lei pai se miti dream about Jesus nothing else ia pa manuia tele le tua le nei afi ono o Yesu. God bless. We love you. Yeah. Jesus is the answer for the world today. But there's no